Ghana de smile Ghana TV mo so fa dwempan aka Nkrataa mu King Kong aka Fufukin aka Bema Yemfa ne yire anim enye fom aka mitu na omatia Mr No Pressure. I will send the cause no I no share video we e da ma na video bi a ho ehia me ye pa mo nsua no we bebre nya de every say video we na me be kan sem bi a kire wo. It's about Germany has say laws a oma change no on a mo di bi ai de aka ho. Maka kire mo say me Nkrataa hene de me manim ma che obi ani ho nti ade bi aba na me fa ma abonten a na wote ne ba bi a ayentro tena ase na tie Nkrataa mu King Kong ansa na wo sa ade we e no kure me nuanom me promise mo say ye si afi we mu a ye the new articles aba keke bi ho ayi bi afirim je say Beke TV e na abenya Adwenopan TV na abede e na abenya enen ba ya nya ne bone yo article 5 article 5 na ye won am say medical chire bi mu pen mo follow me pa no amuni ena si ano sa article 5 no afi we ye si mu no omo de article 7 aba as article 7 no almost start issue no last year but then we bring the end ase afei ena ese nipa do na ansa de aka article 7 na article 7 and article 5 no difference bia nse na nyede enim jenta beka sa say e kan say ebia wo Germany ha na ebia waba di aduro nyama sa Nkrataa yi a eda we do don here eda we fine ukuta duro Nkrataa we na bi wakwa share wo bia nipa no so no we European Union ha say what you say we free ha say bia e wo no ebia Belgium ukuta Belgium passport ebia Italy passport ebia kan say bi ukuta France passport so what you say Europe say passport ukuta nipa na ono dia ba Germany ha wotea woye adwuma de saa nipa no wo na akuta saa dodo we say eda hoyi aduro Nkrataa we wo ne saa nipa no wo a na akan say emla mo de ba no say wo ye ma akan say European visa nye Germany yangasa visa ne be ma wo European visa and saa visa ne be ma no utire ya ye ma 5 years visa sa wo no obi a wo kuta German passport na nipa ne kuta bia akan say Europe say passport ebia kan say we Belgium anase bia Holland anase ebia Italy anase ebia Spain mo ni Europe countries so what you say ukuta sa passport na say woni sa nipa no eba be wo a debe na beba wo na ema article 5 first pa no sa article no ho ode pa sa article 5 no emu oduye me kan no credit akyerɛw jawo so no bi okuta German passport wo de ema article 28 no emu ode ba na ye article 5 no so na 7 na omo de aba no e na mbe kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ ye share video no na like na unu ebi so nya bi nya de ehwɛ na obi ntie se bi obi se boy ye want me article 7 no article 7 dey accept na say 7 no kyerɛ say 7 dey ma no nipa na ne wo ye no eguta European passport afɛ ne ewura 7 nim 7 no kyerɛ say nipa na wo no eguta European passport nti wo advantage you ma 5 years visa sa 5 years visa na dey ma no kyerɛ say sa unya 4.5 years a tie ni Adwenopan de me bana me kan sam no to a na maka na me kɔ we no back down komo we no be any back down komo 2023 no back down komo nti nsɛm na we mu no de esua no ene de brew it is okuta article 7 na ma obi a na nipa na ne we no okuta European passport saa de a ene utiri ye a good article it's first pan article 5 na me kyerɛkyerɛ mu ede kyerɛw no bia wo ne obi afri Belgium obi fri Italy obi fri France obi fri Holland na wale na mo Germany ankwanse nipa ne adwuma awale na wale no the same thing say woni nipa awoba nti awale no kropon de advantage kese pa because awale no ye ba ma sa article 7 no so 3 years so e ma article 5 nti e ma 5 na se ma 7 na pe bia mo ye mienu na bia me kase wadafo no we akɔwale we so ne bo yawo na we ma article 5 na e ma article 7 na men sura kyire ni nyina pe eno na Adwenopan ne me kyerɛkyerɛ ma kyerɛ sɛ wo na kuta sa article no bia no ade abɛbɔ homɔde a bɛyɛ ne sɛ ye de ma wie na no na wabɔ homɔde ne na watimi akɔ Dutch course Ghana for no obi wɔbɛba wotunufo menua me na me Nkrataa nyanfa ma me wotunufo sɛ Nkrataa de ye de bɛma wo because nipa wo na wo no ono okuta passport
ena passport no a guarantee e ma wo nkrataa akọ na nimu ntantem utu Ghana ni ne fo say mesraw ewiase ete no I can say efo enim to ade so enche ye the passport no e ma wo oba no ko ye Ghana passport ba na oje eye ovesa visa na abaje no debe na abaye e say wutumi eko saa dot course no na wutumi nya eye certificate what I say BIS wonya B1 no to wa you are free to go no wa start adwuma ba Ghana ni ubetunu saa futuo no wonya nya Nkrataa na na wura fi saa futuo na de ma ne nyina o wonya Nkrataa na osan na me de ye ba kroma say peska nti sky ba paint no jack me de esem kokoye adwuma ba time na wo pe Nkrataa no a oba Nkrataa hene na ase a me kyerɛkyerɛ tia no no saa na Ghana fo no be subantie ye nuanom Ghana fo no saa suban ne kitaye no nipa no ade a beboa na obɛkyerɛ na beboa no na on de all part de because oh yo mati minya meye meko school no benya de Nkrataa no mani wia no wa forget school no de be no be so wa kwa ya adwuma so de ke yo but so do ko ra adwuma no mu a school na person ko ni nyina no wo be forget school no nti afa de article na kita wo na yama o sa article 7 na e good a yama 5 years visa ka unya 4.5 years wo ha tio wetimi apply indefinite na after indefinite na gasan o kika ko ye passport no Ghana ni ono no dia obetena ho so me koye adwuma na adwuma na kwakoye no obenya sa 4.5 years ni 5 years visa nbewu no okoko renew a ko betimi apply indefinite no sa ata na ebusawo na school akoye wai certificate me na kitawo ukuta B1 no wose dabi na afei de abaya stress de ma no what was I and a chroma omo ye racist menua omo nye racist na wo no wo tabio o dwene no ade e won say eso fa emra kwa no so omo ba Nkrataa hene echechomu no mu a omo follow aye procedure no ebo omo ye pa ti menua wa afi aye besimu yesimu a esi aye wo mu mesraw wa okuta aye article 7 bia no na obisukuta aye article 5 aye pe ekyere se nipa no ida se wawale obi a oye European Union anase wona obi a oye European Union awoba eba no sa either article 5 or article 7 ntina de mejira yi me kyere wa okuta aye article 7 se aye best article et se obi okuta aye article 28 ewo Germany he se ya wona obi okuta German passport ewo ye ntisa article no ebi afi no ba so wofra afi o yesimu e the new articles aba you have a church in the left and right. My catcher say the only station Ubenya and Nkrataa Musem, you don't go deep. I'll bet it and won't be as a Becky TV, Adempire TV. What I say, all pass our stations we want. Many are sad and qua. Mecano cry the edit at show. Sasa article 7 on Daban, memo Yamuchi show. And no maybe almost the same. Now, Sana almost the same. No, Tom no vessel, yet need about 2 drop. I'm also watching no be ase say obekuta article 7 now okuta 5 na 5 no a old article 7 a new article why the omodi aba nti Nkrataa mu hene ene be kyerɛw amoate ene wa bi ase no one say sa article 7 na yeda ma wa ekita wo no obi wo ho a article no oni ba be de egu article no oni ba be de egu but ni nyina no yeda be to screen no so amohu ba bia sa article na meka wasem egu na akɔhwɛ card ne so a woda na adwene o say enya adwempan no mpo a kakra ta ekita mi mpo kaminim ho ahoɔden o kaminim de esitie ese article we be o 23 25 27 ni nyina mo da beba ye ba kyerɛkyerɛ mu ama mo smart eno biase the name still remains Nkrataa mu King Kong aka Bema yemfa ne yere enim enya fom aka mitu ano mote Mr No Pressure ebusua mesra share video no na wonu ebusunya binya de enhwɛ manya pesa me nkumnya na kwa YouTube na ko subscribe to Becky TV YouTube Adempire TV so de YouTube sa pepe na ko TikTok so na follow ye ho oba Facebook Adempire TV o mo follow my Becky TV o Direct TV Adempire Media ye guso bo adwuma na me nhira won to nkwanem ne obedie ne obehye empire feeder me kanfo tap send the amount tap opeso send niska de ko Ghana nko ade a mesro tap na me kanfo dem am abruchire bia obi a no send dia o first time na use app na promo code abehia adwene pahene bogum na bogum a besu benya discount kama what ase
make a divine organic skincare products at amount divine bebo ho ban ama skin color no atoso I say naha make divine pills so I the go so hey stretch marks nyina be ye fru ho we ya be ma now wa mu nyina go stretch marks make divine pills at amount we your boss stretch marks go ho a enya photo sister mesro divine pills na enhye show na no fu munye du what I say bedem the next 3 months Nkrataa mu kinkon abusia ene article 7 ene e ba nti video no na obi okuta article 5 bia no bia na obesampo wu na ko renew o metu atisa no ama article 7 enye difference bia still na pe bo homodene na so timi ye adwuma na so timi ko school no na nya indefinite ne bi na kita na daache so emwa wo se wo krom ase yete ha Nkrataa ehu hia pa Nkrataa iska woni Nkrataa wasem isa wano enru betwam maintenance enyemobo ema obi emfa ne Nkrataa emihunahuna bo homodene na kase Nkrataa mu hene na aboa ama so ohunu sa anoma no we go to eska akoloya ho how me to eska do be answer be share video no aboa ama movement so ide akwachi the name still remains the mo amunim no Nkrataa hene one we do asia am ya do be say share bi peace out.